Dobro večer. Gledate emisiju Skela Info. Odmah na početku da vas obavestim da nas sem na našem YouTube kanalu možete pratiti i na sajtu Novi Bečej online. Danas mi je u gostima Viktor Bognić iz firme Fina vode. Dobro večer, Viktore. Dobro večer. Hvala vam što ste me ugostili. Viktore, kada je radnja osnovana i na koju ideju? Pa, radnja je osnovana još, ajde sad mogu kažem davne, 2015. godine aprila meseca sa ciljem da omogućimo servisiranje već postojećih uređaja koji se nalaze u našoj opštini, a koji su ugrađeni od strane danas već nama naših konkurentskim firmama. S obzirom da su tada cene održavanja bile veoma visoke, mi smo imali ideju da to našim sugrađanima omogućimo po mnogo pristupačnim cenama i jednostavno smo rešili da pokrenemo ovaj porodični posao. Šta nam možete reći o kasnijem razvoju firme? Pa, nakon godinu dana uspešnog poslovanja sa firmom Barijer, koja nam je u početku bila glavni strateški partner uz firmu Nobel, mi smo rešili da pokušamo da ljudima pružimo još jeftiniju vrstu usluge, a to je putem mesečnog plaćanja rente, odnosno iznajmljivanja uređaja po ceni od 1200 dinara. Sada, posle izvesnog vremena, imali smo, da kažem, malih nekih problema oko nabavke uređaja preko firme Barijer, iz prostog razloga što je došlo do povećanja cene uvozne robe, a samim tim to bi povuklo i našu cenu usluga koje pružamo našim korisnicima i nažalost došlo je do nekog malog prekida saradnje sa tom firmom Barijer. Mislim, nastavili smo mi i dalje sa njima da poslujemo, da nabavljamo određene rezervne delove i dalje uređaje, međutim više smo se usmerili trenutno na firmu, kao što vidite ispred mene, Gejzir, također ruska firma, i trenutno oni danas predstavljaju našeg glavnog strateškog partnera u poslovanju. Možete li mi objasniti na kom principu radi uređaj za filtriranje vode? Naravno, kao što vidite, uređaj stoji ispred mene. Kako to funkcioniše? Funkcioniše tako što prvi tretman vode nakon ulaska u sistem prolazi kroz prva 3 predfiltera, od kojih 2 čine mehanička predfiltera koji služe za otklanjanje krupne, odnosno sitne fizičke nečistoće u vidu blata, mulja, otpadaka iz vodovoda. Zatim, nakon njih ima aktivni ugalj koji služi da otkloni hlor i hlorna jedinjenja, kao i druge materije u vodi. Nakon tretmana ova 3 predfiltera, voda dolazi do reversne osmoze koja u suštini čini mozak celog ovog uređaja, odnosno sistema. Voda se tu bukvalno presuje pod velikim pritiskom i voda nakon tretmana reversne osmoze, voda bukvalno ulazi u bocu koju nemamo sad ovde da vam prikažemo. Tamo se bukvalno talože samo, ajde tako se izrazim, molekuli vode. Znači čista voda bez bilo kakvih primesa i dodatnih minerala. Nakon što korisnik otvori slavinu koja se dodatno ugradi kod sudopere, pored vaše, ja to tako volim da kažem, tehničke vode, to jest slavine kuda izlazi tehnička voda. Kada korisnik otvori slavinu, voda iz balona se vraća nazad i prolazi kroz 5. deo, odnosno kroz postkarbonski filter, gde se ona priprema za korišćenje, odnosno gde se poboljšava njen ukus, odnosno prilagođava korisnicima. To je onako nešto ukratko u osnovi kako funkcioniše uređaj. Iz vaše priče mi se čini da je ovo zapravo mala fabrika vode. Koliki su njeni gabariti ukupni i kako se ugrađuje? Pa da, tako je. Može se slobodno reći da ovaj uređaj predstavlja jednu malu mini fabriku vode koja je sasvim dovoljna da potrebe jedne porodice u potpunosti zadovolji, čak i više porodica. Sad, što se tiče
kapaciteta vode koju može uređaj da proizvede. Ono prvenstveno zavisi od pritiska koji je u vodovodu, da bi uređaj mogao da proizvede najveću, to jest, ne mogu kažem najveću količinu vode, ali tu neku optimalnu količinu za koju je predviđen uređaj, potrebno je da bude barem nekih 5 bara pritiska u vodovodu. Međutim, to slučaj nije kod nas, taj da bude 5 bara, on je nešto niži. Pod tim optimalnim uslovima uređaj bi proizvodio blizu nekih 280 do 380 litara i naravno to zavisi i koja osmoza se stavi unutra. Da li od 75 galona ili 100 galona. Znači, ovo sam rekao pod optimalnim pritiskom. Međutim, kod nas je nešto niži i mi, pošto koristimo 70 od 100, 75 od 100 galona, mi jednostavno možemo da garantujemo da svaka porodica koja ugradi uređaj može dnevno da proizvede od 200 do 250 litara zbog trenutnog pritiska u našem vodovodu. Rekli ste da membrana reversne osmoze propušta samo molekule čiste vode. Da li to znači da ona uklanja i neke minerale koji su potrebni organizmu? Pa pazite ovako, voda koja izlazi iz sistema reversne osmoze je čista i zdrava za upotrebu, bukvalno nešto najkvalitetnije što se danas može dobiti. Mi ljudima nudimo uz osnovni petostepeni sistem prečišćavanja vode i mogućnost dodatka, odnosno mineralizatora, koji u blagoj meri vraća nazad minerale koje su potrebne čovjekovom organizmu za normalno funkcionisanje, u vidu natrijuma, magnezijuma, kalijuma, kalcijuma i drugih minerala koji se nalaze u tom mineralizatoru. Voda koja izlazi iz našeg sistema, on ima pH vrednost 8, što znači 8 i više, sad u zavisnosti koji nam je zavod za kvalitet vode merio i u zavisnosti od kojeg uređaja, iz kojeg uređaja tačno je voda testirana. Znači, ona je 8 i nešto više od 8 ima pH vrednost, što znači da je alkalna i veoma prijatna za čovjekov organizam. Sad, što se tiče minerala, kada se unose minerali u većoj količini, uz normalno neke ostale primese koje imamo i u vodovodu našem i u vodama drugih proizvođača, to i nije toliko dobro za naš organizam, jer on onda postaje sunđer koji upija sve te stvari i jednostavno se taloži u mokraćim kanalima, u bubrezima, na zidovima krvnih sudova i samim tim dolazi do određenih problema u našem organizmu. Teo sam da kažem da je veoma bitno veoma bitno znati da vode koje nemaju puno minerala, odnosno u blagoj meri, one ne opterećuju organizam, lakše filtriraju bubrege i ostale organe, to jest krvne sudove. Jednostavno, lakše čovjekov organizam provodi tu vodu i preporučljivije je mnogo u suštini koristiti vode koje nisu toliko bogate mineralima. Čak šta više i mi kod kuće imamo uređaj skoro 20 godina koji ima mineralizator i kad god sam išao kod doktora da vadim krv, odnosno da radim bilo kakve analize, nigde nije bilo da imam manjka minerala u svom organizmu. Možete li objasniti prednosti vaših filtera u odnosu na vodu u balonima koja se najčešće koristi ili u vodu iz filter bokala? Naravno, prednosti su, da kažem, višestruke. Neću zalaziti u kvalitet vode koji se nalazi u balonima sa vodom, kao i iz filter bokala. Samo ću napomenuti ljudima da obrate pažnju koji je taj neki vremenski period koji prođe od tada kada se voda napuni u tim balonima, do vremenskog perioda kada oni zaista konzumiraju tu vodu. Tu nekada se desi da prođe po 6-7 meseci sigurno da ta voda iz fabrike dođe do krajnjeg potrošača.
Tu je veliki problem taj uticaj svetlosti, odnosno zajedno sa toplotom, gde se oslobađa bisfenol, koji je veoma štetan za čovjekovo zdravlje. Svi znaju da te boce, u suštini, one bi morale da se koriste samo jednom, to je da imaju jednokratnu upotrebu, međutim, također svi znaju da to nije tako, da se to vraća nazad, da se to ispere. Kako se ispere? Ispere se i ponovo se puni sa drugom vodom. Sad, taj bisfenol, on utiče veoma na reproduktivne sposobnosti čovjeka, na reproduktivno zdravlje, nervni imunološki sistem. Dokazano je čak da izaziva i rak i utiče na kardiovaskularne bolesti koje se javljaju kod ljudi. Bitno je napomenuti da je Evropska komisija za hemijske elemente polako, ali sigurno uvodi zabranu za korišćenje te plastične ambalaže za punjenje i korišćenje vode iz njih. Sad, što se tiče naših filtera za vodu, mi vodu, ajde tako kažem, taložimo, to je voda nakon filtracije se taloži u balonima koji su od prohroma i to je dobra stvar što tu non-stop dobijate svežu vodu. Kako vi potrošite malo vode, tako vam se taloži nova, sveža voda, prečišćena iz vodovoda. Šta je još bitno? Bitno je naglasiti da vi kod naših filtera imate vodu u neograničenim količinama, a u tim balonima ste opet ograničeni sa određenom količinom. Što se tiče filter bokala, maltene da su još gori, da se tako ajde izrazim, od balona sa vodom, jer filter bokali, oni u suštini prečišćavaju vodu tek od neke mehaničke nečistoće i pošto su oni sačinjeni uglavnom od aktivnog uglja, oni prečišćavaju od hlora i hlornih jedinjenja i još kojekakvih primesa koje se nalaze u vodi, ali ne u dovoljnoj količini. I sad tu je bitno naglasiti da ukoliko se ne vodi dovoljno računa o zameni tih filtera, tih malih filtera unutar bokala, može doći do velikih problema, čak što više da se pogoršaju stvari. Ne da prečistite vodu, nego da je zagadite, jer onda bukvalno ispušta iz sebe taj aktivni ugalj, sve ono što je prethodno sačuvao u prethodnom periodu. Tako da nije za neku preporuku. Da li se prokuvavanjem unište štetni sastojci u vodi? Pa to je odlično pitanje, s obzirom da me dosta ljudi pitalo da li mi kad prokuvamo vodu, da li je to dovoljno da mi nju posle pijemo, odnosno koristimo, umjesto da ugrade filter ili ajde kupe vodu. To nije preporučljivo, s obzirom da prokuvavanjem vi možete da se oslobodite određenih mikroorganizama u vodi, dođe do isparanja hlora, eventualno hlornih jedinjenja i još po koje primese u vodi. I šta vam ostaje? Ostaje vam bukvalno još veća koncentracija svega onoga što nije dobro za čovekov organizam, jer bukvalno vama prokuvavanjem isparavaju molekuli vode što bi vi u suštini trebali da unosite, a sve ono što ne bi se trebali, to vam ostaje. Tako da ne bi preporučio ljudima da na taj način konzumiraju vodu. Da li je tačno da vaši filteri mogu da uklone arsen iz vode i da li ste radili analize po tom pitanju? Naravno, postoje razne priče po selu koje kruže od neobaveštenih osoba da uređaj ne prečišćava arsen. Mi posjedujemo izveštaj o ispitivanju, naravno prvenstveno smo to radili zbog sebe samih jer se bavimo ozbiljnim poslom. Takođe, mnogi naši korisnici koji su da li bili sumnjičavi ili čisto zbog sebe su takođe radili analize vode na raznim institutima u celoj Srbiji, bukvalno počeo od Kikindskog instituta, Zrenjaninskog, Novosadskog, Beogradskog i dalje
po Srbiji. Tako da mi smo uvereni da je tačno da otklanja arsen i svako ko želi može da dođe da se uveri kod nas u prostorijama našeg servisa, tako da imamo analize vode. Da li je tačno da ste počeli ugradnju filtera koji prečišćavaju vodu za celu kuću? Tako je, to su protočni, takozvani protočni filteri. Od nedavno, tačnije od pre par meseci, započeli smo i proces ugradnje protočnih filtera kako za kućnu upotrebu, tako na primjer i za veće kapacitete kao što su određene firme, poljoprivredna gazdinstva, čak i može i određeni fabrički kompleksi da dođu u obzir. Sad, o čemu se tu radi? Što se tiče, na primjer, u domaćinstvu, protočni filteri koji su zanimljivi jesu oni koji služe za zaštitu uređaja u samom domaćinstvu, kao što je veš mašina, kao što je mašina za pranje posuđa, kao što su bojleri. Tu se ugrađuju mali protočni filteri koji štite od peska, mulja, rđe, svega onoga što ima u našem vodovodu, a postoji i oni filteri koji, na primjer, služe za zaštitu od kamenca. Takođe imamo filtere većih kapaciteta koji mogu da se stave na glavni vod u kući i da vi u vašoj kući dobijate savršeno, na primjer, tehničku vodu. Postoji mogućnost da se stavi i veliki kapacitet, to jest veliki protočni filteri koji će vam dati isto kvalitetnu vodu kao što vam daje taj mali kućni, mala kućna reversna osmoza koja se postavlja ispod sudopere, međutim to su dosta skupi sistemi, ali ima ljudi koji jednostavno to zahtevaju. Što se tiče ovih većih kapaciteta, filtra većih kapaciteta za poljoprivredna gazdinstva i, na primjer, za poljoprivredna gazdinstva ili za određene fabrike, to uglavnom radimo u saradnji sa Gejzirom, našim glavnim strateškim partnerom, zajedno sa njihovim monterima. Ima li razlike u ukusu pića ili hrane spremljene finom vodom u odnosu na vodu iz vodovoda? Naravno da ima, jer tu dolazi do izražaja ukusi hrane koja se priprema, tako čorbe, razne supe, sad kažem paprikaš i pasulj, riblja čorba, sve to ima drugačiji ukus jer vi ste iz vode otklonili sve ono što može da utiče na ukus, a ovim putem prečišćene vode vama ostaje ta hrana koja će ispoljiti svoj kvalitet i preneti ukus na to jelo. Takođe, čajevi Nescafa, na primer, mnogo je ukusnija i lepša kada se pravi sa takozvanom sad već finom vodom. Jedino ono što mi neki korisnici zameraju, to jeste turska kafa koja ima malo čudni ukus i nema recimo penu. Dosta ljudi su vezani za to, ali i oni se bukvalno posle 2 nedelje pomire sa tim da više neće piti tursku kafu kao što su prepili, nego mnogo zdraviju. Na početku emisije ste mi napomenuli da korisnik treba da izdvaja 1200 dinara za vaše usluge. Šta on dobija za taj iznos? Pa ovako, korisnik sa nama potpiše ugovor od 3 godine, besplatna je ugradnja uređaja, prvi mesec korišćenja je besplatan. Sada, narednih 35 meseci korisnik plaća 1200 dinara uslugu održavanja uređaja od strane servisa, što znači da servis preuzima obavezu i na servis pada teret zamena svih filtera tokom trajanja 3 godine ugovora. Korisniku je samo potrebno to da od prvog do posljednjeg dana u toku mesecu, kada mu najviše odgovara, pošto smo stvarno fleksibilni što se tiče plaćanja, ne možemo nekom da naredimo do 5. nam plati, do 10. jer jednostavno neko prima 5. neko 15. platu. Jednostavno što se toga tiče smo fleksibilni i njihova je jedina obaveza da plate tih 1200 dinara u toku meseca.
Sad, ono što mi preporučujemo našim korisnicima i što bukvalno svi korisnici nadograde jeste taj mineralizator kojeg sam i ranije spominjao. On služi normalno da obogati vodu određenom manjom količinom minerala i da poboljšava njen sam ukus, kao i normalno kvalitet. Cena tog mineralizatora jeste 2400 dinara, ali on se menja na 18 meseci. Tako da tokom trajanja ugovora od 3 godine korisnik prilikom ugradnje plati nadogradnju mineralizatora i u tome smo fleksibilni. Čak dajemo na 12 mesečnih rata da se otplati tih 2400 dinara. Znači, jednostavno, dotle smo došli da pomognemo ljudima da i to sebi priušte. Tako da oni prilikom trajanja ugovora imaju još tu neku dodatnu obavezu, da kažem, od 4800 dinara ukupno za te 3 godine. Tako da to je ono šta spada u tih 1200 dinara. Da li je istina da vaši korisnici, ne znajući posredno preko vas, učestvuju i u humanitarnim akcijama koje vi podržavate? Tako je, na to smo veoma ponosni i hvala im još jednom što su naši korisnici, što nam pomažu u tome. Mi se zaista trudimo maksimalno koliko je to u mogućnosti naše male porodične firme da izdvajamo, mogu reći, zavidnu količinu novčanih sredstava za te bukvalno akcije. Mi pomažemo raznim organizacijama koje se bore za borbu protiv nekih opakih bolesti, uglavnom kod dece. Normalno pomažemo i kod starijih koji oboljevaju, ali ponajviše učestvujemo tamo gde su deca u pitanju, jer normalno na to smo najosjetljiviji. Zatim pomažemo u organizovanju raznih manifestacija, sportskih aktivnosti. Sad pomažemo bilo kakva da se neka, da kažem, humanitarna akcija održi u Novom Bečeju. Ja mislim da otkad je firma osnovana da nije prošla bez da mi nismo učestvovali u tome. Kao dokaz svemu tome imamo baš mnoštvo zahvalnica kako od sportskih organizacija, tako i od tih udruženja koje se bore protiv raznih bolesti i koje pomažu ljudima. Tako da znate da kada ste korisnik naših usluga, vi ste u isto vreme i veoma human čovek, da se tako izrazim. Šta bi poručili našim gledalcima? Poručio bih svim našim gledalcima i zainteresovanima za ugradnju filtera za vodu da dođu lično kod nas u servis koji se nalazi u ulici Maršala Tita broj 26 preko puta pošte u Novom Bečeju normalno, ili da nam se jave na telefon 063 460 649 za neke informacije koje ih zanimaju. Bukvalno dolaskom u naš servis vi možete na licu mesta da vidite kako sve to izgleda, kao i da probate vodu jer imamo tamo montiran jedan uređaj. I hteo bih da vam poručim da čuvate zdravlje vas i vaše porodice finom, čistom vodom, jer voda je život. Viktore, hvala na gostovanju. Molim, hvala i vama što ste me pozvali i svaki naredni put ću se odazvati vašem pozivom. Hvala naravno i vama koji ste gledali i obavezno se prijavite na naš YouTube kanal da ne bi propustili naredne emisije.